Hi, good morning, and welcome back to my channel. This is my Easter Sunday live. So, dilibrihan ni sa kong anak, sa kong eldest. Thank you so much. Chicken a la king. So, we have here, ako nang guys. A la king, chicken a la king from McDonald's, and then French fries. And then rice. My favorite cheeseburger. Di ko mo ganahan mo cheesy cheeseburger. Ganahan ko cheeseburger lang sa McDo. Kay because wala siya pickles or caramelized onion. And Jollibee na caramel coffee float. So, we'll try. Okay, so ano lang guys. No kilay for today. Hello. So, share nato ni live ni nato karon sa to Facebook and sa to community. Hi guys. So, where is it guys? So, let's share it to our friends and friendships. So, the problem is I don't know. Okay. I'm live. Thank you so much for patamsa. Let's eat lunch. So, sa McDo, favorite din ako is chicken ala. Naubalik ka na. Di sa ganahan ko sa taste sa sauce ani. Pero ako, mo siya kong ganahan. Yung sauce. Mura lagi gahit karon ng chicken. Connecting. Bukod pangilay karon, pasensya na. So, kumusta man yung Easter? Daghan kay karon ang nangiyog dagat. Sure po ano kasi nangiyog dagat karon. Daghan kay mga two malls. Daghan kay dag outing. Okay. What else? Guess ako ng favorite kami. Cheeseburger. Like we are gonna Hindi ang cheesy but ang cheeseburger. Gamit dito ng baso, may kamay rin kitag baso. Isuot lang na sa ref, pili ipang-habis ibag ko. Lala ako mga anak dito. Shout out di sa self anak ka nga naa sa sudlon na low addis. Wala. It's a little view. Wala. Wala ka 1 million viewers. Di ako na ma. Pwede papa. Akong gi-charge. So, sasabihin ba rin ako, lang nuggets. Kaya dahil daghang flavors of sauce na barbecue. Sabi ba flavors sa nuggets sa sauce ni barbecue cheese. O, kung sa'yo sa? Sa una, nanamit sila sa mga classmates. And mga tuming McDo, mag-take out ni og Mac. Kasi Big Mac, mga pabahay pag yun niya, madagko ka big mga kaon. So, fan kay kog Big Mac sa una. And I think ilan, wala naman sa Big Mac, no? AJ? I don't know if ilan namang gi-out ang Big Mac ba. Burger Junction. I don't know. Ano kaya kog Big Mac sa una? Ano ko daw kaon? And then, ito pa. Caramel sundae. The best way. Basta caramel. So, ito siya. Caramel coffee, but
Hindi kayo ko ka-smell sa coffee. I mean, ka-smell sa, hindi ko ka-taste tayo sa caramel. Mas, mas, na-overpower ang taste sa coffee kaysa caramel. So, wala siya. Easter. Lagyan siya guys, no? Ever since bata ko, maligog dagat. Ang reason is, takan kay maligog dagat during Easter Sunday. Once pa siguro, kung nakasuway na maligog dagat, Hindi ako ba, manigot na kaya. but the problem is, nanghuli na po dahil nito. Very crowded. Oo nga, manigot na dagat. No. Wala siya tubig. Nano, magiging ko sige sige. Wala naman na bin. Ano reason guys? Ah, Uy, pag ganyan, no? Naliligid. ayun. Hello sa kanya viewers. Thank you so much. Okay, usa na to. So, chicken alaking nugget, ponzu sauce, different flavor sauce, caramel sundae, apple pie. I really love the smell of cinnamon. McDo, kadang medyo wow asin. May own opinion ng habe sa Frenchfries inyo karon. Bakwatch kasi. Okay. So, alaking, still alaking. Always paborito. Before, kailangan ko French fries, dips, and mayonnaise. So what else? Good coffee. The best. Good coffee sa McDo. Ako sa Lado, so wala nang Starbucks dali, wala nang coffee shop. You only have your McDonalds, Jollibee, Nisal. So when it comes to good coffee, it's either McDonald's or 7-Eleven. And that chicken fillet but so thank you so much ako eldest daughter na sponsor ano ako. So ano siya ang Jollibee nga caramel coffee float. Caramel coffee float anak no? It's a coffee float or something. I don't know if caramel ba basta caramel coffee float o caramel coffee float tayo. Just confirm. So overpower good ang taste sa coffee. Yes, coffee lang yun siya. I cannot taste the caramel. Wish it may vanilla or something. So let's eat. Nga mong ganahan magkikuha ni cheeseburger. Compared sa ibang burgers. Pwede sa cheeseburger sa Jollibee. Dami siya, but more kulang. Kaya cheese na siya. Tapi cheeseburger ang McDo kung cheesy. So, siya caramelized onion or pickle. So, this is one, sorry, burp ko. This is one thing akong ganahan sa McDonald's na cheeseburger because it's my favorite every time I order sa bali pa yun guys. Look. Ano siya? Yung buwan. Okay. Let's open. So, you notice, nipis yung patty. Before, baga kayo nagpatty. So, karon if you could see, nipis na kayong patty. There. And then, murag taga-dissect. Na-ketchup. And then, see, naadi ang caramelized onion. And then, there. That's ketchup,
Caramelized onion and pickles. There you go. So, muna siya. This, muna siyang nakahatag og distinctive taste sa cheeseburger sa McDonald's, and like others. Kaya ang uban is daghan kay cheese sauce. I really like cheese kasi I'm a cheese person. So, kani siya, uh, it's because of the caramelized onions and pickles na nakahatag niya distinctive and okay? Ketchup? Ano ka ba? Please? Ito ketchup. What is burger ko? Wala yung ketchup. Balita ketchup. Please. Thanks. Ketchup! So, tomato ketchup is pwede yung gamit sa McDonald's. So, I really like daghang ketchup, but isa naman kapak, so quick choice. So, how about you guys? How do you eat your burger? I love burgers. Thank you so much sa patamsak. Thank you. Happy Easter and God bless. Thanks. Okay. Let's cheeseburger there. So, using na ang ketchup. I can take calories too for sure. Anyways. Perfect. What makes this burger perfect? Ang caramelized onion ug ang yang pickles. So, kung saan mo karon guys ng Easter, naligo magdagat, nag-mall mo, nanginti mo sa balay, ng laba. Once again, thank you so much akong anak na ng librean na ha. Thank you so much. Thank you so much sa mga viewers karon. Salamat sa pa-support. The best. I love it. I so love the pickles here. Aslum siya, so more siya how do you explain it? Every time ko akong pag food, I really like something na when you eat food, ang flavor niya maka-taste kasi yung mouth, like this one, you could taste the sweetness sa ketchup, and then aslumon sa pickles, and ang pagka kanang something about siyang onion na flavorful kaayo. And I really love that kind of like adventure inside my mouth. Well, anyway, I'm the kind of person nga is very adventurous when it comes to food. Like nakoy type na I'm the type na very curious when it comes to different kinds of food. So, di ko ang klase na, uy, yun sana, I don't like, ay, di ko matilaw ana, uy, mura kong kailana. But, ako is different. I have this mindset na, uy, let me try. And then, akong tilawan if lami ba or dili or what. As in, inana ko. Here. Sabihan kay ko, no? The best. So, sa mga plano mo, hatag na ako og food, especially burger. Cheeseburger lang yun. Cheeseburger. Dili and cheesy, but cheeseburger sa mas. Love it. The best. The best. Hello! Sa ito mga viewers, thank you sa support. Thank you sa thumbs up. So guys, sa mga pa din nakasubscribe akong channel,
don't forget to subscribe to my channel, Tony Time Vlogs. Okay. Hello, sa lagi sa nining thumbs up na ko, di mo okay kung basta ba na mo tayo eyeglasses. Hello to ano sa ni? Hello sir and to Inrose Type TV. Thank you so much sa support. Thank you sa thumbs up. Makakanta ninyo. Thank you so much sa support and sa thumbs up. So, no. What else? May halo-halo sa kung ano sa McDonalds, unlike sa Jollibee na siya halo-halo. Pinoy mag siya. Ano ya? Unahan sa apple pie, cheeseburger, chicken ala king. Ako favorite. Diba? Diba mo sa busog, super. Bako pa ko ni kao ng meal, rice, and then chicken ala king, and then fries, cheeseburger. I think last live na ko was Valentine's Day, and I was in Nueva Ecija at the time. So, special occasion. Karon na pod. My gosh. Kung baka na-feel ng in love ka, and then the ang feeling ni mo kay wala ka sa heaven every time i-bite mo and I pickles or may caramelized onion. So love it. Very nice. So thank you so much sa mga viewers na ganun sa support. Nara ko sa balay. So ako yung panghilay and everything. Messy kaya ko hair. So this is how I naturally look like without powder. With powder, my makeup, with pangilay, what tanan, and look at my God. So gross. Anyway, thank you so much for your support, guys. Nami bisita. Haka. So, bisita sa mga anak niyang friend. Hello sa 1 million viewers ha. Thank you so much. Happy to mahalot. Busog na kay ko. Carbs overload. Anyway. Ako sa kwarto ka na ako sa kawa sa sala. I really like coffee, guys. We have good coffee. Black with no sugar. Very strong. As in heaven. Not bad. But I cannot taste the caramel. Coffee.
Thank you so much for watching my live stream for today. Thank you so much for joining me sa ko lunch. And to all of my supporters, thank you so much. So, if nakasubscribe sa akong channel, don't forget to click that subscribe button. Don't forget to click that subscribe button down below and hit that notification bell button for updated mo ka na sa akong mga bagong video. So, by the way, on Monday, I have a premiere of my new vlog. It's gonna be around 6:45 in the evening. It's gonna be Monday, April 5, I think. Let me just check. Yes, April 5, and it's gonna be 6:45 p.m. Pinas time. Okay, so see you on Monday, guys. And oops, thank you so much. God bless you all. Happy Easter Sunday. I love you. Bye.